mnogo važnih ljudi za razvoj inovacije IT industrije na jednom mestu i super prilika da ponovo sretnete one koje znate i upoznate one koje do sad niste znali. I to je retka šansa, mislim jedina, čini mi se ovakva šansa tokom godine. Svima pričam danas kao da sam došla na 10-godišnjicu mature, samo srećem ljude iz zajednice, što mislim da je baš lep moment jer dugo nismo ni imali nekih konferencija i okupljanja gde možemo da se družimo. I generalno mislim da je veoma, veoma lepo organizovano i definitivno treba da se dešava možda čak i 2 puta godišnje. Puno ljudi koji žele da inoviraju. Najviše mi se svidjela startup zona i zadovoljan sam keynote speech-evima kao i da, jedva čekam pitch sesiju. A lot of early stage startups are gathering here, and for me that's a great chance to explore the local ecosystem since Serbia and in general Central and Eastern Europe is one of our key focuses while investing. Jako puno prijatelja imamo ovde koji dolaze, uključujući organizatore za ICT Hub-a. Slično je, znači došla sam u suštini da se povežem s ljudima s kojima sam povezana, s kojima nisam povezana. I da vidimo kako malo to se izgleda na domaću. Da govorim, ćao, kako si ti, iako ne znam ko je u pitanju. Dopalo mi se prvo to što ima dvojezičnih predavanja i na engleskom i na srpskom, širok dijapazon predavanja, od inovacija u tehnologiji pa sve do medicine, kao i startup zona mi se veoma svidjela gdje se može upoznati sa raznim startupima. Da ima puno ljudi iz sveta tehnologije na jednom mestu, od VC fondova, startupa, korporacija, gdje svi imaju priliku da razmenjuju iskustva i da se upoznaju jedni sa drugim. Jedan je energija i čini mi se da moment kada uđete u dom sindikata ste ušli u neki novi svet. Ja bih volio da taj svet prenesemo malo i iz doma sindikata, tako da je to uvijek glavni utisak.